اللهم صل على محمد وآل محمد. نصيحتي أنا عمكم صديقكم أبوكم اللي تريدون تحضرون احضرون. احنا بالنسبة لنا هذا اللي يمثلنا ما يمثلنا ولا يمثل أي مسيحي بالعالم. احنا كلنا أخوة وما عندنا أي طفرة قوية أي عبد بشر، كلنا عايشين أخوة وحبة وما عندنا أي مشكلة ويا أي عبد بشر. وهذا ما يمثلنا، يمثل روحه بس. احنا كمسيحيين نجي نحضر. هذا الدم اللي هلا انا بتبرع يمكن يستفيد فيه مريض حدا بحاجه، احلى ما الدم يوقع على الارض. ما سواها قسما بالله احنا اخوه واحنا واحد، ولا اي عبد بشر مسيحي عنده اي تفرقه ويا اي واحد. وعظمنا واحنا جايينكم وخادمينكم. بارك الله بك. هون لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، أصح. لبيك يا حسين. يختاروا التبرع على محمد وآل محمد. المرضى والمحتاجين بالمستشفيات المنطقة لاحقا، وممكن الناس يختاروا طريق الآخر. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.
ako kababaloy ang mga kafir o mga Shia Rafida. Bismillah wassalatu wassalamu ala afdal al-anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bakampat ugay na maliwanag akarin ako kababaloy ang mga kafir o mga Shia Rafida. Mga Shia Rafida asiran din sa Shia Imamah, Shia Jafari, Shia Twelver, da aba Shia Ahlul Bayt, kabim babagwanan at sekta ang kanan ang mga Shia, ang mga maranaw sa Quiapo. Maninulong siran kung arano Imam Jafar as-Siddiq radiyallahu an. Maninilong siran kung arano Ahlul Bayt. Mga uri penuh Allah amia maguntong apupay ginagtao ko turuan o Quran agu sunnah o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyaw na din naman sukyat tirwaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'an Allahu man sabba ashabi. Bimurkaan wa Allah susiran ito adi susuman-suman ko mga sahaba. Baadam ba sa adi susuman-suman ko mga sahaba? Baadam ba sa pagkararangit ko mga sahaba? Baadam ba sa binasa ko mga sahaba? Inunta na susira ng mga Shia Rafida ay pakapuuniran na panulo ng mga Yahudi ay imbinasa ko kay isa-isa o umma o Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbinasa ko Islam. Kiyukong mupat ang madahib o dinapata imam sa mga Shia Rafida na mga kafir sila. Bitiroy Imam Abu Hanifa rahimahullah, man shak fi kufri haula asyi'atu fahuwa mithluhum. Sad natigil man ito sa tawa din yan kukuman sa mga Shia Rafida na mga kafir na pediran. Bimbalis kanyan kafir. Bitiroy Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, laysat ar-rafida min al-islam fi shay'in. So mga rafida tigil na dabairan kikakambat ko Islam maana sila ng mga kafir sila. Bitiroy Imam Shafi'i rahimahullah, lam ara ahada min ahli al-ahwa ashhadu bizur min ar-rafida. Dakop natigil makailay sa mga tao ribat ipanarima. Pulo-pulo ribat ipanarima inunta na sira ng mga Shia Rafida. Bitiroy Imam Malik rahimahullah, الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نصيب في الإسلام. Sad tigyan sa di susuman-suman ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam na debayran kikakampat ko Islam maanasiran na mga kafir siran. Baadam besa saka tau buah muslim adima kau unut ko apya anda kopat amal zahir. Baadam besa mga muslima susupak nira sopat amal zahir. Anda kan kau unut. Ya kana nakapngiraw ang mga Syianan sa aya ko na kau unutaniran na sa Ahlul Bayt na mata-matahan ka din na benarsan kaapya sa putuniran sa mga Ahlul Bayt na ribat kutaman ang mariribat. So kanar mayran ko sa pulo dua imam adi pengaruh dosa di pengaruh ribat katawan iran so kam pematay siran inuntan o kabairan na mga panarimaana ada banyan kika kampat ko Islam. Supat ang madahib udi na patay imam nasira si Imam Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Siko kiaganat Rasul sallallahu alaihi wasallam na sikuragun na 80 o kalendara Hijri na inimbawata si Imam Abu Hanifa sa Kufa sa Iraq. Sa manuto na miyaka 70 na ragun akiaganat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay mga pod kumiyang guro Imam Abu Hanifa na susabaad ko mga watao mga sahaba. Papasod ko Quran at susunna o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si kurasyan na linya na dimipus gawa sa tindag sa Mu'tazila aribat ipanarima ko akida. Sipman si Imam Malik ibn Anas na si Quragun ay 70 si ko kalendar ay Hijri na inimbawata si Malik ibn Anas sa Madina. Sa manuto na 80 ragun akiaganat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama na ito nakakasa lagi sa pururagul si Imam Abu Hanifa, adi si Imam Malik.
Si Imam Shafi'i na siguramun magato sa 50 si kalendar Hijri na inimbotas kanya sa Palestine. Sa manuto na ipon ko kaya na to Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dunya na miya ka magato sa dunya 40 ragon. Si inayan na pud sa kaya babadan ko bangsa o Rasul sallallahu alaihi wasallam a Quraish. Yang guru niyan si Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Asipman si Imam Ahmad bin Hanbal na si Kuragun ang magatos ang 64 si kalendar Hijri na inimbawatas kanya si sa Iraq sa manuto na ipon ko kaya na to Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya ka magatos sa diyan na 50 agupat ragon. Benarkas kanya ni yuri ko batang madahib na kaya sobra tulugatos ang mga kibarul ulama